чачып анан уздап кетпес деп карап отурду. Адамдар мыяк өткөндөр болду, тияк өткөн. Эмне отурсаң? Эмне жин? Билбейм, ушу кошунам жинге тие бергенден, надыяр кылып бергенден пайгамбарга карап айтсам, жүктөрүн көчөгө чачып бер деп айтты. Чачып отурам дегенде адамдар ага ланат айтты. Акмак экен болуптур. Аллахтын каргышы болсун. Аллахтын каргышы болсун ага. Деп бардыгы ланат айтып өтүп кетти. Аны кошуна сугуп калды. Кебір адамдар бар, үйлеріні аял киши ол бойдақ болып қалса, еркектер тынбай келе береді. Қиқырып атқан, ышқырып атқан, машинесі тұрып атқан, башқа қылып атқан, машинамен жолын тосып атқан, үйіне кіре албайсың, шыға албайсың, айтыр ызычуының бардығын қылып атқан болады. Ошон үчүн кошунаға зыянын тиіп қалбайбы дейді. Кебірі үйі тар шаар жерінде болса, атты бағат, аты моа чымын келіп, үйі чымын қаптап кеткен болады. Сен кошуна болсаң, үйің болса эле этият болуш керек. Бирөө эмне кылат? Үйүн салат чегерага, ушундай кылып салат. Кудушундай кылып салат чегерага. Суу сенин үйүңө түшөт, кар сенин үстүңө түшөт. Андай болбойт. Кошунага сен жеткирип атасың сен. Бирөө жаңағы чегерага келсин, жарым арага түшүп калган көлөкө кылып бардыгын орутуп аткан болот. Андай кылба. Ла дарара вала дирар. Бирөөгө зыян жеткирбе, бирөө дагы сага зыян жеткирбесин. Бирөөнүн зыян жеткиргенде сен ага эмне мишайт бергиниң. Ал сага зыян жеткирбесин. Sen de gaga жеткирбегиниң. Бул адам бейишке кирбейт дейт. Окуп аткан намазы, узун сакалы, сонун чапандары, башындагы салласы, балким даваты бардыгы болуп туруп, бирок кошунага жакшылык кылбай аткан болсоң, анда кирбейсиң. Ар бирибиздин кошунабыз бар. Раббибизден курс болуп кеткен жерибиз жок деп экин ол жашай турган. Биякта кошунаң бар, тиякта кошунаң бар. Өзүң билесиң, эртең менен бирөөнүн тогун жыга чапкансың, кирип кеткен уюн башка кылгансың. Кошунаңын жүзүмүн өспөй калса түйүн апарып туруп жанагыдай самын суу саларканы куюу бергенсиң, дуалдын бер жагынан туруп алып. Ошоң дагы бар да. Уюңун кошунан уй келип калса, корого кире албай калган болсо, жоголуп кетсин деп айда бергенсиң, адашып союп алгансың, тогун тууган тукум бербей койгонсуң. Айтыр ошо иш кылгансың. Демек, бейишке киришиң, урматтуу бир тууганым, өтө опасный болуп калат экен. Ошондой эле пайгамбарыбыз алейхиссалам кошунага жамандык кылган менен кошунадан башкага жамандык кылган барабар эмес, кошунага жамандык кылган батар, ондон дагы жаманыраак деп кабар берет бизге. Al-Miqdad ibn al-Aswad radiyallahu ta'ala anhudan anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala li ashabihi ma taquluna fi az-zina قالوا حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة فقال لهم لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. Peygamberimiz Aleyhisselam sahabalarına aytты, oynaştık, zina. Emne деп айтасыңар? Bu кандай өкүм шариатта? Bu zina кылган, ойноштук кылган bu кандай шариатта? Bu эмне дейсиңер дегенде айтты. Аллах Таала арамга чыгарды, пайгамбар арамга чыгарды, кыяматка чейин арам деди. Ойноштук оттон ысык, боктон сасык дейт Инжилде. Bu харам нерсе. Кыяматка чейин бир адалда болбойт. Адамдарга таң каласың. Паланча арак чыгарат экен, ал жаман дейт дагы өз ойноштук кылган болот. Ал да арам, бул да арам. Özü bul aragı çetken, bul kızlar karatken deyip dağı özü gıybat söyleyip, bul da aram. Devada çoşkon etin cevat kalbasa, bul da aram. Bardığın kudayım aram degen. Özü parişta olup geçse dağı mayli deysin söyleyip atkan gıybatı andan aşıp düşet. Hazreti Safiye enekevizin boyu kıskalı. Anan Hazreti Ayşe enekemiz kızganıp gündöşünden Safiye'nin boyu kıska dep aytkanda Peygamber Aleyhisselam aytты, antip aytpa dedi. Ayşe sen bir söz ayttın, uşul sözdü bütünдөй dengizlerge, sularga çıla versen, sular sasıp kete turgan sasık söz ayttın dedi. Dep Ayşe neviz tostu. Gündöş günü kattı mına uşunday. Ошон үчүн этият болуш керек. Zina кандай дегенде, ой, жаман харам, кыяматка чейин арам дегенде айтты. Bir adam дейт, 10 ayal менен zina кылса дейт. Anan koşuna ayal menен zina kılsa, oşol koşuna ayal menен kılgan zinası 10 ayal menен kılgan zinadan dağı oğurrak günü ödedi.
Özü bir ayal menen, o taptakır başka biri zina kılgan en çoğun aram. Kimde halal dese imandan çıkar. Birok koşuna menen zina kılgan, jön 10 ayal menen zina kılgandan oğrurak eken. Antkeni koşuna sana işenet. Sen koşunasın. Sana anın hukukları var. Sende anın akılları var. Al başkalarımızdan işenip, kokusu ölüp kalsan başka birine görsün jardan beret dep ümit kılgan. Al sen menen kattaşkan. Ayuum açpayt degen sende ukda var moynunda. Üyünde kıykırışı ırışıp atkan bolsa köçöge jarıyalaba. Hazır adamlar erde katın ber uruşsa tam başkaça uğup turasın. Kant uruşup atat dep erte serte menen turup azatlık biyattan süresen biyattan jarışıp bibisi menen jarışıp aytıp atkan bolosун ökö minti uruştu dep. Tünde kança girip çıkanı köçöge sen jayıp çıkarsın. Sarı maşina, kızıl maşina, kök maşina, kayra sarı maşina geldi dep. Tünüme sen şunu ayıp çıkarsın. Üyünün sivet tünümen öçkön jok. Şu biröller geldi sen ayıp çıkarsın. Al koşuna. Peygamber soradı. Ma tekuluna fis sarika. Uğurluk jönde ne deysiңер dedi. Uğurluk, sarika. Ne aytasыңар degende harramahallahu ve rasulu fahiye haramun. Allah Taala aramga çıkardı uğurluktu. Peygamber aramga çıkardı uğurluktu. Bu haram dedi. Degende Peygamber aytdı: "Li an yasriqar raculu min asharati abiyatin aysaru alayhi min an yasriqa min jarihi." Koşunasının bir nesesini uğurdagandan görü 10 adamdan oşundan nesesini uğurdagan jеңилирээк dedi. Özü bir adamdıkın uğurdagan kança oğru bolot. Adam uğurluk kılıp atkanda imanı ajırap kötörülüp durat. Adam zina kılganda imanı ajırap kötörülüp durat bir adamdıkın uğurluk kılsa dağı. Kimdegim uğurluk halal bola veret dese imandan çıkıp ketet. Antkeni Kur'an-ı Kerim'de aramda aytılıngan. Birok koşunanikin uğurdagan 10 adamdıkın uğurdagandan oğrurak eken günösü. Antkeni koşun amanatqa bekem, koşuna üydü karap dur deyt. Dualın menen dual, senden şeklenbeyt. Al emes, karışkır dağı özünün janda kuruğu tiyibeyt eken. Mal. Menin baldarım var. Baldarıma bu koyçu tiyişpesin dep, başka karışkırdı tiygizbeyt eken, özü dağı senin malыңan jebesten başkaca karıp jeyt eken, menin baldarıma tiyişpesin dep, koşunan akısın mal dağı, it dağı bilet eken. Sen itten beter bolup, itten pas bolup, koşunanıkın uğurdaysın. Köpünçe bizde koşunanıkın uğurdap, anan uğurdaşıp dağı koyot. Ana. Bunu hadiste İmam Ahmad Mustak'ten rivayet kılıp İmam Albani anı sahihte bağ vergen. Alemes koşunaga ıza vergen adam. Koşunaga ıza vergen adam değil. Bu Allah Taala'nın jana adamdardın kargışına kalgan adam dedi. Beşke girip dedik. Beşten kurcalak kalat dedik. İmanı alsız bolot dedik. Emi oşulardın bardığından dağı gelip durup Allah'ın kargışına kalat, jana adamdardın kargışına kalat dedi. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره فقال اذهب فاصبر فأتاه مرتين أو ثلاثا فقال اذهب فاترك متاعك في الطريق فترك متاعه في الطريق فجعل الناس يمرون ويسألونه فيخبرهم خبره فجعل الناس يلعنونه فعل الله به وفعل Hazret Abu Hurayra aytat, günlerden bir gününde bir adam arızdanıp geldi Peygamber Aleyhisselam'a. Oy vaydat vaydat, menin koşuna bakmak çıktı. Oy menin koşundan jaman çıktı. Koşuna mı kantem dedi. Degende Peygamber şimalanı böyle apkel öldürüm degen jeri yok, sabır kıl dedi. Sabır kıl dep jönöttü. İkinci yolu geldi. Peygamberimiz sabır kıl dep jönöttü. Üçüncü gelgende Peygamber aytdı, üyüňe barganda üyüňdegi görjeriňi barnap çıkıp köçöge çaçıp iyi dedi. Töşöktörüňi, balıştaryňy çeni tapçıp köçöge ırgıtı ver dedi. Düşünbey kaldı. Koşunan arızdanıp atsa, üyüňde körpe töşögüň köçöge çaçıp ver dedi. Birok uguş gerek, itaat kılış gerek. Alar şunda akida var ile Peygamber aytkan bolsa oýlanyp akılga salıp tuğrawy katawy dep tarazlap oturbayt ele. Peygamber aytdy tamam, assalamu assalam diýip beretler alar. Azırkılar şunday sünnet bunday deseň oýlanyp göreýin, akılga salıp göreýin dep oşentet. Kıyamatın belgilerinden biri adam kravat çalkılap oturup şeriat aytsan Kur'anda bar mı jok bu deydi.
Kur'anda olsa amal kıldık, bu olsa amal kılmadık dep aytат keybe. Uşunday bolup kalат adamlarga. Aytsaң dalil surayt. Keçe taratalgan öğrengen. Bugün bagımda okup atat, Fatihasın bilbeyt, anan senden dalil surayt. Bul adam uktu itaat kıldı. Sami'na ve ata'na, uktu itaat kıldık dedi. Barıp üyündeki cüktörün köçökö çaçıp yedi. Çaçıp enen uğurdap ketpestip karab oturdu. Adamlar mıyak ötkenler oldu, tiyak ötken. Hey, mine otursan, hey, mine cin. Hey, bilbem şu koşunam cinge tiye vergenden, nadiyen kılı vergenden paygambar karab aytsam, cüktörün köçökö çaçıp verdi dep aytты. Çaçıp oturam degende adamlar aga lanet aytты. Ey ahmak eken bolupaptır. Allah'tın kargışı olsun. Allah'tın kargışı olsun aga. Dep bardığı lanet aytып ötüp ketti. Anı koşuna suğup kaldı. Dost, tuğan, koy cüktörüngü, koy töşöktörüngü, boldu, ekinci men onday kılbayım. Boldu, toğuva kıldım. Dep aytıp üyüne geldi. Gelip ana Peygamber Aleyhisselam garip aytты. Oy voy, jaman boldu menin koşunam. Köçökö dünya çaçıp verdi. Eldin bari karşı ayt degende, oşol eldin lanet aytkenden murda Allah sağa lanet aytты dedi. Ana. Adamlar aytkandan burada Allah'tı sana kargışı laneti oldu. Koşunanı korduğun için. Koşunana bürögü arız atmanın için dedi. Bir savur kıldı bolvodun, iki savur kıldı bolvodun. Ne kılış gerek mi? Ana, Allah'tın kargışı olup dedi. Bu hadis İmam Tabarani rivayet kılat. İmam Albani Sahihul Gayreki dep ağa basın bergen.